Iti napalabas, gapot panang sukon dala kay Damian ken ni Criselda ken ni Elisa iti opisina da. Naduktalan dati kaadda ni Jorin iti opisina. Ket agsarsarita da iti balasang. Gapo iti dayta, nakasuron manen ni Criselda. Ket iti isasangpet da iti balayda. Ditan akinomprontana ti anakna. Nagsaludsudan na no inaklonen ti balasang ti baro. Ket ita papagayam, adtoy tituloy tinobela tayo anapaulwan. Iti barukong. Elisa, agpudno ka. Inaklon mo ka din ti ayat ni Jorin. Saan, nanang? Sana ka mamati. Nakitak no ka sa no ti kinaasitag titunggal may sa kada kayo. No saan kaya mamati? Awan ti mapalin ko, nanang. Pues, no siyak madbilang tinagriro iti panangipapan. Baliwak ti saludsud ko. Anya ti saludsudan nyo, nanang? Adda ka din planom ang magaklon iti ayat ni Jorin. Ha? Kwa? Sumumbat ka. No kastaman bilang. Dakas ka din, nanang. Anya? Nasingpat ni Jorin. Kat mariknak ti panangilala na unay kanyak. Iso apanagkunak. Saan adakas no aklonak ti ayat na? Tanam na maam nga ta, akayat na ka nga agbalin a manugang ni Chona. Saan mat nga iso ti pakaidan na at? No dikat ni Jorin. Sakbay nga agdesisyon ka. Panunutampay iti maminribo. Sayang. Napaot ko mati panagsarita may kini Elisa. No saan nga may sinundo ni Auntie Criselda. Imsa na bali. Oray kat agkita kami tumanan inton bigat. Sakbay nga gawid ak iti balay. Dumagasak pa lang iti paggatangan iti alahas. Baran mo adda mapilik anapintas ng alahas nga irigalok to kini Elisa inton bigat. Kayat ko nga agbalin to anak kalalagip kini Elisa. Iti idadaray na iti graduation ko. Rabiin, gamawan pa ni Jorin. Itay pa yung akur-ura ni Shasha. Honey, di mo ka di pa naawagan ti anak ta? Saan pa'y? Kasano, unattended latta ti cellphone na. Oh, amang ano iso taytan? Masabali, ni Shasha da ito umawag. Matagtagan siguro na mangururay ka datayo. Iso may mawag man. Hello, Shasha? Auntie, ayan yun. Mabaawan ang dagiti nakadasar-ataraon tayo. Iha. Urahin mi pailaang ni Jorin. Okay. Yuray kayo lang tangarod, Auntie. Bye. Bye, iha. Wah, Victor. Anya ti ramidan ta. Nakadasar ka nun ti pangrabi tayo. Awan pa mo ti anak ta. Abangan doon yan to nga oras na sumangpat. Anya nga rod ti planom. Ay, mapantalatan na di mansyon da siya. Anya? Dagdagas no saan tama pan. Ta sigurado mapanglas amin ngayon sa Canada. Si kalatan ti mapan.
Anya, makan mi nga rod amin kan siya dagiti linuto da. Dududwa kami amangan. Di ayabam da Berta kanising, agraman dagiti driver tayo. Oh, exclusive para kada tayo din sa gana ni Shasha. Isungayin ka kiti nagrobot. Wow. Nagpintas kit di daytoy asingsing. Nagrimat dagiti talo abato na. Dayto yung tigatangak nga iregalo kini Elisa. Miss, mano ti bayad na daytoy? Sir, 30,000? Sige. Isun tigatangak. Erapyo ti kaheta. Tada pang iregalwak. Nabaawan to iso. Agraman dagiti taduma asidaen. Gama, awan pa dagiti kadwa kamangan. Nagbayag takit tinayan. Tilugan ni Auntie Chona. Isun ti dimteng. Adan dagiti urayek. Tinasayaat, sabta kita. Auntie! Uncle! Nasayat tada kayon. Iha. Nichurin, apay nawan. Iha, saan mi pa'y anauray? Awan pa'y tayo may kami ditoy. Anya? Inururay mi isuan harabian kami, Shasha. Anya mo ten. Tiamok, kadwayo. Sana bale, tada kami mat kini Tita Machona. Sige. Sumrag tayong maruden. Agur-orayan ti taraon. Rabiin. Tsak ba't lang makaturakan? Bueno, gapot excited akmaten amaklon iti ayat ni Jorin. Iso ti umuawak. Hello? Hello, Elisa. Pasensya ka no nasingak ti turog mo. Saan pa nakaturog? Sardam mat pailaan. Sangsangpot kumot pailaang dito'y balay. Anya? Napanam. Tagasangsangpat mo pailaang dita balay nyo. Agdalaang na pa na. Imbag man. Saan nga nagungot mamim? Saan ko nasangpotan ida ken idadi dito'y balay? Napananda. Kunanda gidi katulong mi. Kat inawis ka no ida ni Shasha, anapan nagdinar iji balayda. Anya? Rumabi ka nun itay mapandamami kan daddy. Tainor uray dak ka no. Deng kalatan dumanon. Yak kaya timapan. Yung nasika ko matinagawis, 100% nga umaya. Anya? Kasta ti kinabatag mo kanya, Elisa. Kat sapay la ko ma. Tapakaragsakak to ti maamwaking ka inton bigat. Jorin? Hello, Griselda. Nakawag ka man. Kapunta saan nga umapay titurong kanyak. Sa bagay, sarsart ng pailaing. Anya ka diti bagam? Problema glad di anak ko. Manin?
Apay pag problema ang launay ti anak mo. Nakasingsing pat ni Elisa. Kaputarantanan sa niya klunan ti ayat ni Jorin. Ah, agbayso? Agyaman ti pakamumaamin na mapaspasama ka na kayo. Anyat pagkunami ti dayta. Kaputa, dinamag ko no andarantana ang mga klon iti ayat ni Jorin. Ugat. Anyat ikunan. Kunan agawan ka nung dagas na, nung kastaman bilang ti aramiden na. Dakkel nga ro tinamnaman ni Jorin, no kasta. Wan, nga pag-aasim tadi mo ibagak ni Jorin. Ibagak to. Tapnod at dapay armagta amang ngaram kinilisa. O sige, Griselda. Maturog ka kitin. Madadal ti kinapintas mo, nagpuyat ka. Napnapanam Jorin. Apay asaan da ka anauray. Kadwa da ka kumaanapan ng rabi iji mansyon da siya. Ay, kwa mami. Adalang napan ko ginatang itimol. Oo. Apay nga roda nakabaybayag ka. Gaputan nakitak ti may sakadag iti barkada. Kit inyawis na ti panlangan mi. Aniya. Iso asaan akon nga imay iti mansyon da siya. Oh, napalalo ti suron ni siya. Gaputa saan ka nga imay iho. Pasensya lang ni siya, mami. Tasaan kumat nga mo. Ay, iho. Masapol nga ay waminton agkita kayo inton bigat, ah? Anya? Apay, ubing ka di abasit tapno ay aywak, mami. Ah, ay, kasano kat nakasaysaya at unay kan ni siya. Iso at di kunak, subadam kumamat aday ta kinasaya at na. Adda sa bali ana ibinggas iti kinasaya at kanyak ni siya, mami. Kapu taagayat kan ka ni siya. Ngam ti makadakas. Kat saan kumat ako rusunada, mami. Ta sino nga ron ti korsonadam? Ni ka di Elisa? Tadakas ka din no kastaman bilang, mami. Oh, di mo langan padpadasan nga arma ni Elisa. Ta sigurado ako milayab ti pungtot ko. No iso ti ayatem, makapungtutak lakit di kang ka. Awan makalapad kanyak na bilang, mami. Kalintagak na ito eh. Ah, Timang pili iti kayat ko nga ayatan. Tasyak mat timakid din na kinkwana. anya. Pagpungpungtutan na ka talaga, Jurit. Tila ang makunak, mami. Saandak abyangan, maipapan iti dayta. Nudiyo kayat ti mapukawan iti anak. Anya, napukaw lang nga ron ti kapsat mo. Mapukaw ka manan. Nubyangan daklat ta maipapan iti pakasot ng ti pusok. Saan nga adayo ang mapasamak dayta, mami? Nas ka na sa pagtagrupat. Tapos sa anak amala daw iti papanak. Iso nga yapurak ngayon naman tayo kapik. Elisa, nasapa ka man itabimangon ang nagkape. Itantikal daw ang ti graduation ni Jorin, nanan. Ta-excited kan samat una yan at tumabuno iti graduation na. Siyempre, gaputa pagayam ko dya graduar. Sapay la ko ba? Tapagayam laang ti pangibilbilangam ken ni Jorin. Anya? Oh, apay ana pamulagat kay ti imbagak. Nanang? Ulitek manen. Saan kayo nga agbagay ken ni Jorin? Langit ti kay batugan na.
idinto adaga tayo laang. Nanang, kaya't kumat nga ipalagip kata kayo. Nga tida ka, kat kabatog ti langit. Jay, intulodan ti driver ko, ti baro a modelo a kotse. Iti paggraduaran to, tajurin. Sigurado, makla at tulakit di. Apaman a makita na ti regalo ken kuana. Tinasayahat. Mapanak na tana. Kaya't ko makita ti reaksyon ni Jurin. Apaman makita na ti regalo ken kuana. Jurin, iho. Di ka kadipay nakarubuat. Intayon, ang mga namala daw tayo. Mabitra, mami. Una yan, teta nga anak ta. Nakabaybayag nga aksuksukat. Imalakan ka. No babae ko man ni Jorin, naka-arte. Saan nga rin ngayon malakan niya? Ta sa anak mo't ana arte. Balagip ko lakit nga rin tayo di babae ka anak tan. Ay, Chona. Agraduaren ni Jorin. May salataon ti baet da idi. No saan ko nga nakidnap? Mabalin nakagraduar ko mamot itan. Una. Ngam na yan. Intalaw ti saan ngam amo at tao da idi. Anak ta. Tintayon. Daddy, mami. Jorin! Iho! Apay na pamulagat kayo nakakita kanyak, mami. Aniyan? Nakatatar ka, iho. Bagay mo taruat mo. Saan da ko napatiray ukan, mami? Amok ka nagwapo, sige, intayon. Intayo nga, Rudad. Victor, intayon. Napanan intulod ni tatang ni Elisa, iti paggraduaran ni Jorin. Sapay la kuma, santo amay puwera ti anak ko. Iti panagatindar na iti graduation ni Jorin. Ni Dominic to yung mauawag, ha? Hello, Dominic. Hello, Griselda. Wanya, pinalupusan mo't lang ti anak mo. Wan, napanan intulod ni tatang iti pakaangayan ti graduation. Masaya no kasta. Tapno maragsakan ni Jorin. Madlaw ko asika akanayon ti mangi pampamuspusan iti panagin na si Dedda Jorin kan ti anak ko. Oh? Oo, saan? Anya saan? Idinto asikapay tinangi pamuspusan iti panagkakapyami kada Jorin. Awandagas na ano'y naramid ko man iditikas niya eh. Kahit ko lang nagkakapya kayo. Napalalo ti babawik. Tabay mo't? No saan kam kuma nagkakapya kada Jorin? Mabalin kumamat siguro. Asaanan nga may tuloy ni Jorin ti panagaram na iti anak ko. Kunak manangking ka. Awandagas na ano aginayat daman dagiti tuwakan denggam na ito'y. Uray pa'y ilakasam ta anak mo.
San munto amay tuli ni Dagnanayon. Nang runa no at damat panagayat na iti may sa alalaki. Takayat mo ka ding agsagaba ti anak ko. Anya? Kasano ko mangagsagaba? Dito tayo ayatan unay ni Jorin ni Elisa. Wen, amok day ta. Ngam ni Chona ti problema. Sana problema da ita. Tamok akabala ng ikalasag ni Jorin danak mo. No, pagaramidan ti inana iti dakas. Mawatam Crisilda. Anya? Congratulations, iho. Kamaudyanan na. Nakapagturpos ka ni Tikursom. Kablawan ka, iho. Gapo itigagat mo ang nagadal. Agyaman akmat kada kayo, Daddy. Mami. Gapo iti panang tarabayo. Kun panang paadayo kanya. Ay, naiho, pagrebengan mi anagandak timang paadal kan ka. Katita, ta nakapagturpos kan. Ada namnamak asumukat to kanya, kamangimaton, kadagiti negosyo tayo. Wan, Mami. Wan gayam. Sa dino tayo ni Elisa. Isuda da kijay, iho. Ha? Kijay ba? Wan ngagpaiso. Iso dahi dyan ni Elisa. Elisa! Umay ka, tagpipicture tayo kadagay dinadakkel ko. Oh, saan lang ni Elisa ti Ayabam? Ayabam mat ni Shasha. Namnusahan ang mabainan. Maut-udin ton, Mami. Da tayo pa ilang kada Elisa. Metan ti maitsak kwera. Gapo ititay ta Elisa. Okay. Agsaka nakakanyak Elisa. Jak kayat asik kati agbalin asi itidala pa. Tapno maayat nak ni Jure. Shasha, iha? Auntie Jonah. Umaykan agpipicture tayo kada Jurin. Saan nanti? Hindi, apay matan iha. Ha? Gasla, naipwera kitay. Gaputaday jay matan nga Elisa, tipay payapayan itay ni Jurin. Kaya't na picture dado ha? Pasensya kan iha. Nimun una nga inayaban ni Jorin ni Elisa. O sige, umaykan. Mapantan iti ayan na Jorin. Saan na nanti? Da kayo latan. Ngam, no pa'y naipwerag. Itit ko latan ti regalo kiti anak yun. Saan ka ko mga agpaspasugnod iha? Umay ka din. Shasha. Umaykan, tada tayo dyan pa picture. Auntie, ayayaban na ko ni Jorin. Kunaktumatkan ka. Umaykan. Kaya't nakaaka-picture ni Jorin. Isumumay ka. Mapansan iti ayan na iha. When, auntie? Anya pa'y dagiti sumarno a mapasama. Gagayem, denggan inton bigat tituloy tinubila tayo ana